Hello ladies and gentlemen, iyi ni channel yitwa Ubuvumbuzi official, tuje kubageza amakuru agezweho muri aka kanya. Tugiye kwibanda rero kubikubiye mu mushinga w'amasezerano y'amahoro hagati ya Congo ndetse na M23. Rero uyu munsi cyangwa se ejo vuba hangaha byagiye hagaragara bavuga ko rero ngo M23 igiye kuba yajya mu biganiro na leta ya Congo. Muze dutera agatebe rero twumva amakuru. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ihuriro M23 riburwanya bigiye kohereza rero intumwa muri Qatar kugira ngo rero zisuzume uko amahame yashyizweho umukono tariki ya 19 Nyakanga 2025 ari kubahirizwa. Umuyobozi wungirije wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko rero mu ngingo zizasuzumirwa muri Qatar ngo zirimo ihagarikwa burundu ry'imirwano ndetse no kurekura imfungwa. Yavuze ngo nk'ibigize iyubahirizwa ry'itangazo ry'amahame yo kuwa 19 Nyakanga 2025, tsinda tekinike ry'ihuriro ryacu rizajya idoha gusuzuma rero yibahirizwa ndetse no guhagarika imirwano ndetse no kurekura imfungwa hashingiwe kuri ayo mahame. Leta ya Congo Kinshasa nayo rero yagaragaje ko kuri uyu wa 19 Kanama yohereza intumwa muri Qatar. Sobanura ko rero ngo ziraba zijyanywe no kurengera inyungu z'igihugu. Hashingiwe rero ku mahame yasinyiwe muri Qatar, buri ruhande rero rwasabwaga kubahiriza ingingo zikubiyemo bitarenze tariki ya 29 Nyakanga kugira ngo rero hategurwe ibiganiro by'amahoro byagombaga gutangira bitarenze tariki ya 8 Kanama. Iby'ingenzi rero byagombaga kubahirizwa hashingiye kuri iyi ngengabihe ni ihagarikwa burundu ry'imirwano gusa kuva aya mahame yasinywa. Mande zombi rero ziracyashinjanya ubushotoranye. M23 kandi yanagaragaje ko leta ya Congo yanze gufungura abantu bayo 700 barimo abanyamuryango bayo ndetse n'abakekwaho kuba abanyamuryango bayo, ariko leta yo yasubije ko ngo izabafungura nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro. Ibiganiro by'amahoro rero ntibyatangiye ku itariki ya 8 Kanama n'amasezerano yagombaga gusinywa bitarenze itariki ya 18 ntiyasinywe. Leta ya Qatar rero yagaragaje ko yamenye imbogamizi zabayeho ariko ko iri gukorana n'impande zombi kugira ngo rero zumvikane. Nubwo M23 yemeye kohereza intumwa muri Qatar, yagaragaje ko rero ngo ubutumwa buzijyana bufite umurongo butagomba kurenga. Ibi bica amarenga ko rero ngo igitsimbaraye ku cyemezo cyo kujya mu biganiro by'amahoro mu gihe rero abantu bayo baba bamaze kurekurwa. Gusa umuhuza mu biganiro bigamije gushaka amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ihuriro M23 aherutse kohereza impande zombi umushinga w'amasezerano y'amahoro ashobora kuzashyirwa umukono niramuka bawemeranyijeho kwa 19 Nyakanga 2025. RDC ndetse na M23 bashyize umukono ku mahame agomba gushyirwaho hategurwa rero amasezerano y'amahoro mu biganiro bibera idoha muri Qatar. Congo na M23 byemeranyije kugera ku masezerano y'amahoro arambye bitarenze uku kwezi byari biteganyijwe ko rero aya mahame cyangwa se ayo masezerano azaba yashyizweho umukono bitarenze tariki 18 Kanama, ariko ntibyakunze. Qatar nk'umuhuza yatangaje ko ibiganiro bigikomeje kandi impande zombi rero zagaragaje ubushake bwo gukomeza kuganira. Kwa 17 guverinoma ya Congo n'umutwe wa M23 basohoye itangazo rero ryemeza ko rero biyemeje gukora ibishoboka ngo haboneke amahoro arambye. Umushinga w'amasezerano y'amahoro uteye ute? Jeune Afrique kuri uyu wa 14 Kanama 2025 Qatar yohereje impande zombi umushinga w'amasezerano, niko yanditse kugira zisuzume. Ndetse Qatar yavuze ko ngo ibiganiro bishya bizatangira vuba kandi bikitabirwa n'abahagarariye guverinoma ya Congo ndetse n'abahagarariye M23. Hanyuma kandi iki kibazo kiri mu byo AFC ishyize imbere, nyamara Kinshasa yakomeje kubitera utwatsi mu gihe rero amasezerano atashyizweho umukono. Hanyuma ngo ibi biganiro byari biteganyijwe rero gutangira aho rero M23 yasabye ko habanza gushyirwa mu ibikorwa by'ibanze byubaka icyizere, harimo rero n'irekurwa ry'imfungwa z'intambara. Muri izo nzego rero harimo n'urwitwa mechanisme cyangwa se multilateral de surveillance rugomba rero kuyoborwa n'ubufatanye bwa Congo ndetse na M23. Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bakaba rero abagenzi bishyirwa bakaba abagenzuzi rero bashyirwa mu bikorwa bareba ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Mushinga uteganya ko rero gukemura ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Congo bizakorwa mu byiciro bitatu, bigakorwa rero mu mezi 7 uhereye igihe hashyiriweho umukono ku masezerano. Icyiciro cya mbere kizibanda rero ku kibazo cy'umutekano n'imibereho myiza, gikubiyemo rero ishyirwaho ry'umutwe w'ingabo wihariye w'agateganyo ugenzurwa na Minisiteri y'Umutekano mu gihugu.
izi ngabo rero zigomba kuba zigizwe n'abahoze ari abarwanyi ba M23 50% bagakorana n'igipolisi cya leta. Zigomba kuba rero zifite uburenganzira bwo gukora gusa mu bice byugarijwe n'intambara mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Nyuma y'imyaka 5 ishobora kwiyongera abagize izi ngabo, bagomba rero kwinjizwa mu ngabo n'igipolisi bya leta. Uretse rero umushinga w'ingabo zihuriweho n'impande zombi, Qatar yanatangije gahunda yo kugarura ubuyobozi bwa leta mu bice biri mu maboko ya M23. Iyi ni imwe mu ngingo rero zikomeye kurusha izindi, kuko rero na nyuma yo gushyira umukono ku itangazo ry'amahame ku wa 19 Nyakanga 2025, Congo na M23 byasobanuye ko bitandukanye mu buryo butandukanye kandi icyo kugarura ubutegetsi bwa leta bisobanuye. Kinshasa yavuze ko gusubizaho ubutegetsi bwa leta ku butaka bwa Congo bivuze ko M23 igomba kuva mu bice yigaruriye, mu gihe rero M23 ivuga ko idateze kubivamo. Mu mushinga wateguwe na Qatar, bigaragara ko guverinoma ya Congo yashyizeho abayobozi b'inzibacyuho mu bice bigenzurwa na AFC M23, kandi hakazabamo no guha amahirwe abakandida bashobora gutangwa na AFC M23. Abo bayobozi b'inzibacyuho bazarangiza manda muri 2027, hanyuma rero hakurwa indi. Ibiganiro bya politike muri 2026, abayobozi b'amadini ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi basabye kenshi ko habaho ibiganiro bya Kongo yose bigamije gusubiranya abaturage bamaze gucikamo ibice kubera ubutegetsi bubi. Umushinga w'amasezerano y'amahoro uteganya ko muri 2026 hategurwa ibiganiro bya politike by'igihugu cyose. Iki gitekerezo cyashyigikiwe cyane n'abatavuga rumwe na leta, Kiliziya Gatolika ndetse n'itorero ry'Abaprotestant, ariko nticyashyizwe mu bikorwa. Guverinoma nshya yashyizweho ku wa 8 Kanama 2025 irimo abatavuga rumwe na leta bake, kandi bakaba bake cyane. Yabaye rero nko gushaka ngo uko iyi ngingo iburizwamo, ariko ikomeza kugarukwaho cyane n'abashaka amahoro arambye mu gihugu. AFC M23 ntiyanyuzwe n'ingingo zimwe na zimwe. Ubuyobozi bwa AFC M23 bwagaragaje ko butanyuzwe n'ingingo ijyanye no gusubizaho ubutegetsi bwa leta muri Congo, ndetse ko ngo bwahise bumenyesha umuhuza ari we Qatar. Uyu mutwe imvugo ivuga ko rero ngo bagomba kugarura ubutegetsi bwa leta mu bice uvuga ko wabohoye. Ni mu gihe rero umushinga wawo w'ubutegetsi buzwi nka federalism utagaragara mu mushinga w'amasezerano. Ku rundi ruhande cyangwa se ku ruhande rwa leta ya Kongo, amasezerano aracyasuzumwa, ariko umwe mu bayobozi bayo yavuze ko intego y'itsinda rizoherezwa idoha ari uguharanira inyungu za Repubulika ndetse no gukumira intambara ikomeje kuba. Hanyuma rero twihuta cyane, umwuka mubi waratutumbye hagati ya guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, General Evariste Kakule Somo, ndetse n'abadepite bo ku rwego rw'intara bapfa umushahara. Abadepite tariki ya 15 Kanama 2025 banditse ibaruwa bagaragaza ko abakozi bo muri iyi ntara bamaze amezi 3 badahembwa. Bashinja guverineri Kakule kubigiramo uruhare. Guverineri Kakule ufite ibiro by'agateganyo mu mujyi wa Beni kuri uyu wa 18 Kanama yanasobanuye ko kuva yajya mu nshingano muri Mutarama, abakozi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bahawe imishahara amezi 4 yikurikiranya. Nyuma rero hafatwa icyemezo cyo kubanza kubahakorera cyangwa se kubakorera ubugenzuzi mbere yo kubahemba andi. Aravuze ati twashoboye guhemba abakozi ba guverinoma inshuro enye. Twavuze ko rero tudakwiye kubahemba ubwa gatanu tutarakora ubugenzuzi bw'abakozi. Ubu rero ubwo bugenzuzi bwararangiye, mu ntangiriro z'iki cyumweru amafaranga azabageraho nta kibazo. Guverineri Kakure yagaragaje ko rero abadepite bafite inshingano zikomeye, bityo ko rero ngo bakwiye kwigengesera kugira ngo hatagira ubayobya. Turi kugenda tugana ku musozo, reka mbabwire ko ibyari biteganyijwe nk'umuhuro usanzwe hagati ya Perezida Donald Trump wa Amerika na Vladimir Zelensky wa Ukraine byahindutse inama rusange, kuko rero abayobozi bo mu bihugu birimo Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage ndetse n'Ubutaliyani, Finland n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse na NATO bose bambutse inyanja ya Atlantique bagiye gushyigikira Zelensky muri iyi nama. Ibi biganiro bya Trump na Zelensky byari biteganyijwe kuri uyu wa mbere muri White House. Byari byitezweho rero kugaruka ku ngingo zigamije gushakira umuti intambara imaze imyaka irenga 3 ihuza Ukraine n'Uburusiya. Hanyuma rero ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamariza iyi manda ayoboye Amerika, Trump yasezeranyije ko intambara y'Uburusiya na Ukraine azayirangiza mu munsi umwe, ariko nyuma y'amezi arenga 6 ntarabona uburyo buhamye bwo kurangiza ayo makimbirane. Ikiganiro cyabaye ejo kuwa mbere cyabaye mu mwuka mwiza aho kuba mu guterana amagambo nk'ibyari byabaye mu kuguhura kwa Zelensky ndetse na Trump mu gihe cyashize. Ari nayo mpamvu rero baraganiriye nyine barahuza, ariko icy'ingenzi nuko bose baganiriye mu mwuka mwiza kandi batuje.
mpamvu yabiteye nuko ngira ngo hari ubuyobozi bw'Ubutaliyani, Finland, Ubufaransa, Ubudage ndetse n'Ubwongereza nkuko nari maze kubikubwira haruguru, bikaba byaratumye rero Trump atisazaza. Hanyuma ubushize Zelensky yari yaje muri Oval Office atambaye ikote, yari yambaye ishati gusa. Hanyuma akihagera yasanze ibyapa bimanitse biri kuvuga ngo wakoze ugomba kuza hano wambaye ikote. Akigera kwa Trump barasuhuzanyije bahana umukono, hanyuma Trump arangije aramubwira ngo wambaye neza cyane kandi wambaye n'ikote ryiza, byasaga nko kumuninura. Ngo rero ni ibyo reka soreza ahangaha ibijyanye n'intambara yo muri Ukraine imaze iminsi ihitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, kuko bamaze gupfa guhera muri 2022 bw'iyi ntambara yatangiraga. Zelensky kandi yanavuze ko ngo yemeye kugira uduce arekura ngo bya amahirwe rero Uburusiya yo kugenzura uduce tw'ingenzi twazakoreshwa nk'ahantu rero ho gutangirira indi mirwano mu gihe kizaza. Vuga ati rero kugira ngo duce agasuzuguro duce n'imirwano ishobora kwaduka, reka muri rusange ibintu tubihagarike en general. Reka dusoze gutya, nitwitanga ishaka Emmanuel, Ubuvumbuzi official niho warore.